Joj, jeste pičke, brate. Ko si ti pička? Ja sam pukao napred, nisam nazad. Ko si ti pička, mać? I pozdrav ljudi, ja sam Neđe i ljudi, danas igramo GTA 5 trke, to jest uveče. Ljudi, sa nama su Miški i novi gost koji je tu, a to je Ćao svima. Viktor. Ljudi, Nemoj se guraš. ljudi, Viktor 425, moj drug sa treninga, moj drugić, moj dečkić, danas. Opa. Kaj si ti pička što se guraš jedan te usta? Opa, Miško. Opa, Miško. Ljudi, vraćamo se na GTA 5 trke. I uskoro će... Šta je ovo? Jebaćete usta, majke ti kažem, bro. Uskoro će biti još bolje trke, dobijemo novu grafu. Kvalitetnije. Hoće da uspijemo kad se ja userem će uspijemo. Jebote, šta je ovo? Viš da neko zna. brat. Brate, ti nisi normalan, Milađu. Ajde da probamo first person. Sad ću mogu nekako. A šta je realno, brat? Ja sam se duko. Uspio si, pičko. Uspjeli ste obojice? A vidimo se, čao. Kako ste vi sisali? Prvi igram, brat, i opet sam najbolji, pa mislim. Brate, ja ovo nisam igrao, ima 100 godina nisam igrao GTA. Jebeno susta. Aj, čekajte me, brate. Na pežu. Koje čekanje, bre, koje još čekaju. Viktore, stani, Viktore, ne! Baš bombu sam tu postavio, majmune. Ako. Ja ti kažem. Ja te pedo, bro. Gdje sam mene, gdje sam? Pa gdje se, drugari? Samo budu pripremljeni na stike bombe. Tu su negdje. Miš da ne vidim? To! Nema DNF, ljudi. Nema DNF. Znači, treba Ljudi. 2 kruga da stavim. Nisam znam koliko Ljudi. druga trka, nisam gledao. Idemo u sljedeću trku. I ljudi, evo nas u drugoj trci. Ajmo. Da si ti normalan. Šta si uz ove skele? Ja znam. Kaže skela, brat. Što ti peder? Kak si ti peder, Milović, evo te? Pao sam. A što sam pao? Što sam ja pao? Ja sam pao. Drugari. Mnogo pičke. Ja Ne, bog seri sam me nis. uspio, brat. Ja bog me nis. Ajde, okreni se, bre, jebet. Uje. Ja pokušavam da putaš nešto, a? Imam sreću. Ajmo, ljudi. Ti nam punimo. Ajde, jebote. Ajmo da, izvinite što ne mogu da pričam glasno, ljudi. Nije do mene. Gdje mi vratilo? Ne, pao sam, brate. A jedno ću pao sam. Glavu izgubio sam. Ladno sam ovog stigao za ceo krug. Kako si bre stigao za ceo krug? Ja, bože. Gdje ispao sam iz auta, brat? Ko je spao? Iz auta, brat. Ko? Ne. Sereš. Gdje ste vi, bre? Ja sam prešao. Lala Viktor, sad ću stigam za ceo krug. Gledaj, ti wow, brat. Ja
sam, ne uspio sam. To je kurac. Tek sam sad drugi put. Koje sranje. Bož. Ne mogu uspet, brate. Srije. Koje sranje ne? Koje nije sranje? Jao, brat, haos. Ludaje, brate. Šta je pre ovo ljudi? A šta, vi ste prošli jedan krug, a? Ti živi zdrav. Au, brat. Od udarim su ovo sranje, ne mogu proći. Koje sranje? Gledaj, be, kak si pička, ja ne... Kak si pička, brate? A ko ti što uradio? Ajde, drugi što. A što je bilo? Ajde, sedmi još jednu bombu, ajde. Kaka pička je Milić je ga usta. Gledaj, bre, ću izginem, brat. Sam se pelio. Koje sranje, evo te ne mogu preći. Skinem samog sebe, bre, da li sam ja normalan, brat? Jede, ti si tek sad prešao. Odjebite, brat. A što sad bilo? Okej, la, sad ću ti zbušim gume, majke mi ti kažem, brat. Pogledaj. A Viktor, na šta Milić radi? On uzme, Pička, Miljan. na šta radi Viktor? Ovo je Milić. On se pička, On uzme i Miljan. pređe ovu mapu 5 puta i onda igra s nama i pobedi. Jel sam sad skidao, evo Viktore, jel si sad zapisivao? Jel nije zapisivao? Jel tako bilo, Viktore? Šta, bre? Jel si sad zapisivao? Nisi. Jel sam sad skidao? Nisi. Nisi. Ja to skinu trke. Kako lažiš je. Da idemo. Ode u pičku, brat. Da ste vi živi i zdravi. Viktore, znaš ovaj? Hoće da pobedi. Gledaj, policija nas juri jebate. Zakad? A jebat ću vas usta majke mi obojicu, brate, pa se ti kažem. Ja ne verujem. Što? Ti postaviš, ti napraviš postaviti. Šta bre? Baciš bombu i ti je nagaziš. Ja baci bombu? Ti sam ja bacio bombu? A peste bombu. Ja nikad debede kakve bombe. O čemu li ti pričaš? Eto pravam Viktor kako puca sam. Ti si prešao? Ja? A? Ja? Da. Gledaj, bre, ti ovo, bre, au, bre. Gdje ste vi, bre, na drugoj mapi, šta? Ja sam prešao. Završi se. Ozbiljno. Ao, damn. Da ti uradio. Viktore, mogu sam jedno ti Je. kažem. DNF, Šta? DNF samo da vidim. A znam, brate. DNF, Gledaj, bre, ti ovo, bre. Lele, brate, viđenje. Jebat ću vas usta majke mi obojicu, brate. brate, skill. Nego Milić pička što ima custom za return, ja nisam teo da ispoštujem Viktora. Šta mi nisi rekao? Vikća, I DNF, bum. Vikća DNF. Pička. Ej, Viktor, šta ti piše? Jel znate li kako ću klip da nazovem? Vikća DNF pro pa muško. Ček, da vidi ljudi sad kako se pozdravljaju. Bonc. Ljudi, Miliću ćemo još jedan da završavamo klip.
Ajde još jedno. Ajmo još jedan ljudi, ajmo za vas ljudi, samo još jedno. I ljudi, evo nas u trećoj trci. Evo nas ljudi. Sad se vozimo sa motor ciclicima. Gledaj koji smo baje. Tri kruga, to si ti normalno. Najbolje ovo je kratka trka. Tako bar piše. Wow, brat, najbolje to je mnogo sport. Nešto baguješ Milanču jebati. Zanimljiva trka. Što imaš ko Peter? Što imaš ko Peter, Viktor? Igraš ko pička, Viktor. Danas obojicu ubio. Aha. A, ben, sada ga pokidam. Ajde, sada pokidam po mači. Ko je prvi? A zna se ko je prvi, šta ti kažeš. Viktor, postavi sticky bombu, beži Milanču. Pazi, pogledaj postavi sticky bombe. Tu, pazi sad. Ja nisam vidio. A jebik. Da se ne upeteš samo. Dobro si. Pazi se ne upeteš Milanču. Jebat ću jebik. To. Ne. Požuri Milanču, požuri. To. Ne koriš. Pazi, tu ima sticky bomba. Tu ima sticky bomba, beži. Beži. Eto, tu. Ja, jeste pičke, brate. Koji si ti pička? Ja sam pukao naprijed, nisam nazad. Koji si ti pička, mamu ti je? Zakunim što hoćeš. Koji si ti pička? Kako si ti pička, Mira? Znaš kako budeš koji car? Ja pukam naprijed. Replay, boli mi I kurac, onda me replay. prestigne, ja ga nisam ne vidio. Kako ste vi Peter, ja ne vjerujem. I ono u zemlji. Replay, mamu vam jebem. Kako ste vi pederi? Ko je drugi? Ja sam drugi, Usta brate. vas jebem. Replay, mamu vam jebem. Replay, usta vas jebem. Znaš koji car? Ja da puknem, da opalim one rakete, Kako ste zato pederi? što... Da Kako blizu ste turb. pederi? I on taman krene da je prestigne kako pukla one rakete u mesto, Kako ono ste pederi, eksplodira. gledajte usta. Replay odmah. I ljudi, evo nas na replayu, usta ih jebem, di ih jebem. Jebem ih u Neće dupe, samo di se ih jebem. gurat. Ma pušti meni kurac. Gledaj, između ovo dvojica sam, brate. Kakvi ste vi pederi, ja ne vjerujem. A teški pederi. Ja, sam možda gurat sad. Kakvi pederi, ja ne vjerujem. Što? A pravi pederi. A sam se izvukao. Ja? I da sam idemo prošao. A gdje ga pičku što se puca. Čekaj, Miljane, nemoj da je pucaš, Miljane. Veselo. Ja. Kako se ne Skenjaj, jebem ga usta, skenjaj ga. sad će. Selo. Ne sad će mene. Omašio sam checkpoint, brate. Kakvi ste vi lupovi. Kakvi ste? A viš, tam si klizam u torbu, šta mu je, bre? Za ribo. Jebote, gledaj. A bre, klizam mislim u torbu, šta mu je, bre? Ko to puku, jebem ga usta. Onda i guma Nisam verovao. pokošena, brate. Nisam verovao, Miljane. Što? Možda mi ga pušiš. Možda mi ga pušiš, Jeste peder. se, brate. Drugo mjesto. Možda mi ga pušiš, peder, glup. Da, neću valjda opet, brate. Hoćeš. Pička. Viktor. Znaš koja je pička? Izvini, Viktor, što sam te ubojio. Sljedeći put samo Miljana. Prije, vete na fora. 10 sekundi. A ovaj Miljan mi juri. I kad sam stavio lepo ovaj stick, onda... Sad da bi telefon. DNF dobio. Nije. Jeste, To dobio te... Si DNF dobio. Čekaj, sad ćemo da vidimo. Nisam bre, pajseri. Post, ja post, da.
Ajde vidimo šta je. Nije. Nije. Ljudi, ne što drugo kažem, ako se svidjela epizoda, a mi smo veoma uživali. Odrao sam ih kao mačke. Dobro, čuti sad. To je bilo to za epizodu. Ako vam se svidjela, podržite serijal lajkom. Like, share, subi. Pozdrav ljudi.